2 damn phones. Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to dro. I zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas radimo prema naslovu videa Dizzy Penalty Challenge zajedno sa kim drugim nego sa Amarom i sa Zlatanom. Naravno, neki će se pitati zašto nema u ovom videu zvuka i zašto ja radim kao zadnji komentator fudbalskih utakmica komentari. Pa razlog tome je zato što je otišao zvuk na mobitelu u tom datom trenutku i naravno nisam uopšte mogu nisam znao šta da uradim. Jednostavno, kao što vidite, ovo sam morao sve ubaciti, svaku muziku, sebe kako blebetam bez veze ovdje, tako da evo neka pravila Dizzy Penalty-a, dakle poenta je da se vrtite kao budala 15 puta oko ove šipke, šta je već palca, bejzbolske palci, i naravno da postignete gol. Onaj koji postigne najviše golova, on je pobjednik, onaj koji postigne najmanje, on je gubitnik i on će biti nagužen. A naravno ovdje kao što vidite tu je Zlaja, nešto pleše i on je naravno prvi ko drugi nego on. Sad će tu da se vrti kao balerina, kao što vidite ide Zlaja, a za vrijeme njegovog vrtenja da ja nešto objasnim. Dakle, sutra, ovaj video će biti objavljen na taj dan koji bude objavljen, a sutradan će biti objavljena pjesma. Dakle, moja pjesma o svjetskom prvenstvu Rusiji 2018. godine, dakle pjesma traje naravno kao i svaka druga 3 minute, ukomponovao sam sve, znači tekst, muziku, sve izgleda cakum pakum, znači želim da poderemo sa podrškom i ovo malo publike što ima, dakle želim da opalite sa lajkovima da ubijemo. Tako da, ajmo mi gledat Zlatana, da nastavimo dalje. Zlaja se zalječi, Zlaja da li će pošći pogled, Zlaja šutira i to je, bože sačuvaj, lopta je otišla gotovo van terena. Ali ipak sada je Amar na redu. Kao što vidite, on nosi dres kao ja, da se neki ne budu pitali da li je to isti dres, da li sam mu ja posulio, naravno da nisam. Sada se Amar vrti i naravno sada ide fast rewind, odnosno tačnije fast forward. I naravno Amar se vrtio tu kao balerina i nakon toga zaletio se fenomenalnim udarcem, postigao pogodak. Da li je to toliko fenomenalan udarac, sam ste presudili, a Zlatan ga je nešto pozna posljedku gurnuo, ali ipak nastavljamo dalje. Tu je sada naravno ko drugi nego vaš Sancho, naravno Sancho će sada se vrti kao nadrogirana balerina, ne uopšte nego nadrogirana, dakle 15 puta se vrtio kao budala, zamantalo mi se, umalo sam povratio. Dakle, ne znam kako oni rade ovi challenge, ali naravno sada se zaliče Sancho i to je šut i Bogu plakat, negdje iza nogu je gore otišao, bože sačuvaj. Naravno sljedeće što se dešava je drugi krug, Zlaja opet ide, 15 puta se vrti. Kao što vidite, Zlaja sebi daje motivaciju sa nula publike koja gleda nas kako se vrtimo ovdje ko budale. Naravno Zlaja se sada vrti, idemo opet fast forward. I Zlaja se zalječe, Zlaja šutira, pa čak na jednoj nozi sam branio, no opet nije mogao postići pogodak. Naravno sada je tu Amar, nešto objašnjava, samo ga Bog dragi razumije šta on priča o njegovom fake Neymar dresu. Sada se vrti tu naravno okolo i sljedeće što slijedi je fast forward, kao i uvijek fast forward ide naravno. I šta mislite, da li će ovo biti gol? Ja mislim da neće, kako znam da neće biti gol, odnosno znam da neće biti gol, odnosno ne znam šta pričam, trenutno nama šutira i Zlaja je to branio i on je na jednoj nozi branio, pokušao i skinuo je Zlaja, GG Buffon. A sada jedna nepotrebna slika mene kako se zaliječim dole. A naravno sljedeći je ko drugi nego Sancho. Sancho naravno gleda nešto, ovdje mu nije u redu ova linija na kojoj stavlja bejzbol palcu, nešto se ljuti, ali koga to briga uopšte. Naravno sada se okreće kao ringišpil i vrti se, čak je izgubio ravnotežu malo, kao da je pijan, kao poslije 6 piva iz kafane se vratio, ali Sancho ipak normalan, sada ide fade i kao u filmovima, kao u pjesmama se diže gore, kao što vidite tu je Gorostas, Titan, Godzilla, Zlaja u njegovom famoznom dresu sa pijaci Ronaldinho i naravno on se vrti kao i nas dvojica i izgubio je on također balans, malo je otišao u stranu, ali nema veze, Zlaja opet tu laganim potezima popravlja se, kao što vidite fast forward ide brzo, Zlaja se vraća, Zlaja normalno zalijeće se Zlaja i to je, bože sačuvaj, lopta ode u 3 lijepe. I naravno, ja sam nešto okrenuo leđa kao Manuel Neuer kada brani penale, tu je sljedeći naravno Amar se vrtio isto tako, normalno šta će drugo rad nego će on da se vrti. I krenuo je lagano, kao što vidite, poslije se naravno zaletio, opucao i da li je to bio pogodak, naravno da nije, kad će on dati u život. Vrti tu palicu ovdje, ne želi da iznevjeri ovog čovjeka na dresu pozadi, naravno sada se Sancho tu vrti kao nadrogirana balerina par 2 i vrti se 15 puta.
puta, ni on sam ne zna zbog kojeg razloga se vrti, ali eto, kad već mu je dosadno u životu, mora praviti ova bezvezna videa da bi se vi bar malo nasmijali. Naravno, šuta krivo možda je promašio, a sljedeće je Zlaja sa svojim klasičnim plesom, kao što vidite, Gangnam Style, nešto što Bog sami zna što on pleše, vrti se opet, izgubio je balans ponovo, naravno, Zlaja ko Zlaja, uvijek gubi balans, a kao što vidite, klasično vrte. I da li će to biti gol, Zlaja laganim hodom, kao na ulici kada hoda šut i Bože sačuvaj, Bože sačuvaj. I idemo dalje, naravno Neymar Junior je na redu i vratio se u Barcelonu ponovo sa normalnom frizurom, čak prestao da se ponaša kao padavičar i sada kreće, kao što vidite, ja sam pozadnju u casual modu, znači ništa ne radim, bukvalno samo stojim kraj stative i čekam da ovaj oštar i sami znamo da će ovaj profilat. I Amar ide, ja nešto se bacam kao majmun i skidam fenomenalnom obranom lijevom nogom. Naravno, sada sam ja na redu ponovo, kao što vidite, ovo je frizura Tomi Zdravković iz 80-ih. I naravno, sada se opet vrtim kao budala iz ne znam nijakog razloga. Ali eto, vrtim se i fenomenalnim šutem ne postižem gol. I to je to. Bukvalno je to. Sada smo na redu Zlaja i ja, dakle Zlaja i ja gledamo šta ćemo, kako ćemo. Znači kontamo ovdje šta da radimo dalje za challenge i jednostavno smo skontali da još jednom dakle da se zavrtimo. I evo krećemo još 10 puta, dakle vrtimo se, Zlaja je prvi krenuo kao i uvijek, Zlaja kreće i 10 puta se vrti da vidimo šta li će se desiti, da li će postići pogodak, da li će Sancho biti kažnjen. Zlaja se zalijeće i ništa, skida mu Džafa i sljedeće na redu Sancho, ali mene čak interesuje ovdje šta ovaj čovjek sa strane radi, zašto on hoda upo vida, ali eto, sada se vrti Sancho, Amar nešto izvodi na golu pozadje, pokušava da me dekoncentriše, ali mene niko ne može dekoncentrisati, tako da se Sancho zalijeće i sigurnim udarcem postiže pogoda, ne postiže. Uglavnom profilo sam i ovdje sada kontamo šta ćemo, Zlaji sam rekao da baci tu palcu, Zlaja je bacio, naskirao se malo bio, uglavnom sada su na redu 3 penala, šutaju kao što vidite Justin Bieber u dresu Messija i Ronaldinho bez svoje frizure. I naravno sada su na redu ta 3 penala, po 3 penala šutam i ja imam vidite ove tranzicije, swap. Naravno Zlaja je prvi, dam imaju prednost, Zlaja nešto mene pita kako će oštat, pa šta mene briga, kako ti oštaš, šutaj kako hoćeš. I Zlaja se naravno zalijeće i sada Zlaja ide laganim hodom, Zlaja šuta i to je najgori udarac koji ste vidjeli možda u zadnjih godinu dana. Naravno sljedeći je Sancho, pita Zlaju da li počeo snimati, jeste, Amar je na golu, bacaka se lijevo desno, Amar skida, ne znam šta mi je bilo non stop sa pucom po sredini, ali eto. Naravno sada je sljedeći Zlaja, ko drugi nego Zlaja, Zlaja se ponovo zalijeće, da li će biti pogodak, ponovo neki lagani hod imitira nešto, Zlaja šutira, ali Amar laganom obranom lijevom rukom skida. Naravno sljedeći sam ja, to je već drugi udarac za mene, a ovo ako ne postignem sve je gotovo. Naravno šutam i to je pogodak, fenomenalan pogodak i you can see me, imitiram John Cena, ne znam ja što sam se tog sjetio, Zlaja šutira i šta se desilo, Amar je skrenuo desno, ovaj još to desno, oni su skrenuli svoju desno, a Zlatan još to njegovu lijevu. Naravno sada zadnji udarac, treći po redu, zadnji udarac i to je pogodak i Zlatan ako ne počne sve je gotovo, a sada ja imitiram Ronalda u dresu Messija jer sve je moguće danas. I naravno sada Zlaja je nagužen kao što vidite, sve je spremno. Malo se da izvine tusrao kao grlica, ali nema veze, sada se zalijeće Amar šutira i naravno direktno u Staražnjicu, a sada mene baš interesuje šta se ovdje desilo, zašto je Amar okrenuo na opački da snima, ali nema veze, opet ovo ispane kao neki efekt, after efekt, koga briga uopšte druže, naravno ja pokušavam namjestiti loptu, govorim kako će sad ide direktno, između dvije linije, između dva guza, naravno sad uzmam zalet kao Kofo Roberto Carlos, zalijećem se, ali ovaj se opet prepao, malo je skrenuo, nije htio da odmah ide na njega. Naravno onda sam krenuo laganim hodom iz kontu, šta ja džaba trošim vrijeme, šta ga imam džaba gađa, to mi je brat, naravno samo sam udario sa strane.
I ljudi, to bi bilo to za ovaj video kao što ste gledali, znači nadam se da ste uživali, ostavite like, share, subscribe, upalite zvonce pored subscribe, da ostanete obavješteni o svakom novom videu. Amaru smo čestitali, naravno on je pobjednik, Jojo malo ga isfuro, ali nema veze. Uglavnom, dakle, budite spremni, sutra izlazi moja pjesma za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. I eto, to bi bilo to, kao što vidite ovdje još mi nešto pričamo, blebećemo, tako da to bi bilo to za ovaj video. Još jednom, mi se vidimo u sljedećem videu i ja ba zaboravio sam Instagram, kao što vidite ima ovdje Instagram i peace.